Poštovani prijatelji, u kontekstu Kosova stalno čujemo reč kompromis. Pa ajte da vidimo šta je zapravo kompromis etimološki. Ta reč potiče kao i mnoge internacionalne iz latinskog od reči kom zajedno i promitere obećanje. Kovanica se javila u srednjovekovnom francuskom jeziku gde je kompromis predstavljao a priori dato obećanje sukobljenih strana da će prihvatiti stav arbitra. Znači, radilo se o sukobima raznih francuskih feudalaca koji su se unapred zavetovali da će neko sa strane u koga imati poverenje rešiti njihov spor. Pa iz tog ugla da pogledamo na našu težnju kompromisu, kako po pitanju Kosova, tako i generalno. Kad pričamo o kosovskom kompromisu, kao i o svakom drugom kompromisu, logično je poći od toga šta ko ima. Jer kompromis je jedna vrsta razmene ustupaka da bi se došlo do izbalansiranog rešenja. Na Kosovu mi i dalje kontrolišemo sever. Na Kosovu Srbija je i srpski faktor prisutna na južnom delu, u nekoj meri. Kosovo bez nas ne može da postane član Ujedinjenih nacija, ne može da postane član ni Evropske unije, jer bez obzira na naklonost vodećih evropskih država kosovskom separatizmu, postoje članice Evropske unije koje bi tako nešto onemogućile. Kosovo je upućeno na Srbiju u tranzitnom pogledu, kako kad se radi o robama, tako i o stanovništvu. Konačno, dok god postoji rezolucija 1244 i sve ono što ona podrazumeva, čak da skoro sve zemlje sveta priznaju Kosovo, naravno bez Rusije i Kine, koje imaju pravo veta, ostaje ta rezolucija na snazi i svakome je jasno da država nije onaj entitet o kome rešava nešto neka viša instanca i gde postoje međunarodni predstavnici. Ukratko, mi i dalje i tekako mnogo toga na Kosovu imamo. S druge strane, Albanci šta imaju? Imaju uz pomoć svojih zaštitnika kontrolu nad južnim delom u velikoj meri, imaju mogućnost da utiču na izvesne robne tokove iz ostatka Srbije i da nam naprave neku štetu, ali generalno sve se svodi pre svega na ucenu da li ćemo ići u Evropsku uniju ili ne. A zbog takve ucene, pogotovo što ne znamo ni šta će biti od Evropske unije, konačno i fondovi koji su za većinu Srba sinonim evrointegracija su danas u priličnoj meri istrošeni, pa vidimo po slučaju Bugarske da i nove članice ne dobiju previše toga. Znači, bilo bi krajnje iracionalno nešto menjati za ništa. A kad bi nam čak ponudili ozbiljni svetski faktori i rešenje kompromisno kosovskog pitanja tako da, primjera radi, dobijemo podelu koja obuhvata znatno više od severa, mislim da bi krajnje iracionalno bilo da Srbija to prihvati, jer zašto bi mi rešavali albansko pitanje? Nama je cilj da rešavamo srpsko pitanje, a srpsko pitanje je više komponentno. Imamo Republiku Srpsku sa legitimnim pravom da ostvari samoopredeljenje ako njeni to građani požele. Imamo položaj Srba u Crnoj Gori gde su izloženi identitetskom genocidu. Narod koji je državotvoran, koji je iznedrio Crnu Goru, danas se suočava sa vrlo promišljenom metodičnom diskriminacijom kako bi postepeno većina Srba bila asimilirana. Imamo vrlo težak položaj Srba u regionu gde predstavlja naš narod autohtono stanovništvo, a danas su mu uskrićena mnoga prava. Primjera radi, u Albaniji i Srbi nemaju pravo ni na ime i prezime. Znači, zašto bi pravili kompromise po pitanju Kosova kad bi nam neko i ponudio kompromis ako nema generalnog kompromisa o srpskom pitanju? Zamislite situaciju da sada Vašington i Brisel reše da kažu Srbiji dobit ćete pola Kosova, dobit ćete ekonomsku pomoć i ulazite u Evropsku uniju, i mi to prihvatimo. Time bi potpuno redefinisali odnose na Balkanu, prihvatili bi da je Kosovo jedinstven slučaj i stavili tačku na Republiku Srpsku, jer sutra više ne bi moglo da se pokrene pitanje Republike Srpske, a ako bi se pokrenulo, onda bi to podrazumevalo legitimno pravo da, primjera radi, muslimansko stanovništvo u Raškoj oblasti zatraži izlazak iz sastava Srbije, Mađari na severu Vojvodine da pokrenu svoje pitanje. Znači, u tom slučaju svaka
priča o Republici Srpskoj podrazumevala bi dalju podelu Srbije. Znači, krajnje je iracionalno rešavati samo kosovsko pitanje bez čitavog srpskog pitanja. Čak i da imamo fair odnos, a nemamo ga. Kakav odnos prema nama imamo od strane Zapada, u mnogome govori nedavno promovisan papir, kako su ga pretenciozno nazvali, strategiju za Balkan Atlantskog saveta američkog, gde se nudi Srbima pomirenje. Ali kakvo je to pomirenje? Pomirenje sa krnjom Srbijom, koja bi pustila niz vodu Srbe u Crnoj Gori, jer se veliča podgorički opresivni režim do besvesti u tom dokumentu, Srbiju koja bi pustila niz vodu Republiku Srpsku, jer se govori o potrebi dalje centralizacije Bosne i Hercegovine. Je li to kompromis? To je onda kompromis u srednjovekovnom smislu, gde prepuštamo se na volju nekakvom arbitru koji može da nam uradi bilo šta, ali nije kompromis u modernom smislu. Zbog toga mislim da je jako važno što se pojavila platforma o kojoj danas govorimo, platforma koja svakako predstavlja odraz stavova većinske Srbije, jer stvara se predstava kroz medije i na druge načine da je stanovništvo Srbije spremno na tu vrstu antikompromisa koji nam se nudi, a to sigurno nije istina. To je simulacija stvari, jer mi dobro znamo iz američkih diplomatskih dokumenta koji su se pojavili da je američka ambasada pre 7, 8, čak 10 godina razradila vrlo jasnu strategiju nametanja srpskoj javnosti predstave o tome da je Kosovo balans, odnosno emitovanja ideje u široj javnosti, kako našoj, tako i svetskoj, da su Srbi umorni od Kosova. Ponekad mi se čini da nam se dijalog na to svodi, a to ne smemo da prihvatimo. Dijalog mora biti usmeren ka tome da skoncentrišemo sopstvene snage kako bi u povoljnijim geopolitičkim okolnostima nešto uradili konkretno za srpsko pitanje. Mislim da je zbog toga vrlo važno što se pojavila platforma o kojoj pričamo. O njoj šire neću govoriti, ali bi nekoliko tačaka izdvojio koje su mi posebno zapale za oko. Mislim da je jako bitno što se govori o zajedničkoj propagandno-logističkoj ofanzivi, kako sa našim prijateljima, tako i u onim zemljama koje nam nisu prijateljski naklonjene. Ne treba zaboraviti da ne vredi pričati onima koji već veruju. Treba nekada se usmeriti ka onima koji su vam protivnici. U Americi veliki deo javnosti koji je podržao Trumpa vrlo je konzervativan, takozvani Bible Belt, gde je njegovo uporište u velikoj meri je naseljeno radikalnim protestantima, vrlo osetljivim na stradanje hrišćanskog nasledstva. Zašto Srbija ne bi pokrenula sistematsku akciju prezentovanja razaranja hrišćanskog nasledstva na Kosovu? Mislim da slike albanskih terorista koji ruše crkve i tekako može da odjekne u tom delu Amerike, a taj deo Amerike je jako bitan sadašnjoj administraciji koja i sama vodi rat protiv dubinske države koja na neoliberalnim načelima uništava i samu Ameriku. Tako da mislim da ta ideja načelno o propagandno-logističkoj ofanzivi je od ogromnog značaja i već sada je potrebno nju nametati državnim organima. Mislim da je bitno boriti se za formiranje Ministarstva za Kosovo i Metohiju, jer ono ima simbolički značaj. Time bi Srbija svima poslala poruku da nije spremna da kapitulira. A ne zaboravimo da kad pričamo o kompromisu, da kompromis ima jednu vrlo mračnu stranu i jedan izraz isto tako povezan sa njim, a to je kompromitovati se. A kompromitujete se kada prihvatate kapitulaciju kroz formu lažnog kompromisa. To ne smemo da dopustimo, jer onda nam se ruši nacionalna strategija temeljno po sistemu domina. Mislim da je jako bitno i to što ste u strategiji, odnosno platformi, govorili o tvrđavi Sever. Jako je bitno učvrstiti srpsko prisustvo i na severu i u Pomorolju, ali proširiti tvrđavu Sever i na deo Raške oblasti, jer ne treba zaboraviti da se severni deo Kosova naslanja na Novopazarsku opštinu, gde na 70% stanovništva su pravoslavni Srbi većina, iako su manjina u samoj opštini. Tih 70% teritorije naslanjaju se na sever Kosova i postepeno se prazne. Mislim da država Srbija mora staviti akcenat na ekonomski razvoj i tog dela opštine Novi Pazar, zašto, na primjer, tu ne bi imali neku veću bazu ili vojske ili žandarmerije. To podrazumeva onda dodatno naseljavanje stanovništva i oživljavanje tog kraja. Sve u svemu, mislim da platforma o kojoj pričamo je dobar osnov za mobilizaciju patriotski nastrojene javnosti Srbije, a
to znači da će čak i vlastima biti mnogo lakše da predstave onima u svetu koji nas teraju na kapitulaciju da Srbija nije spremna da prihvati tu kapitulaciju. Dok čujemo svaki dan s medija predstavnike onih kojima nije stalo do Srbije, stvara se pogrešna slika. Ta slika svakako nije utemeljena u realnosti, a ono o čemu ste vi pisali jeste. Hvala vam.